mo nanti mo bisusuai katapurimanan tori mo datang sinrualan kada ketemu harus solihon harus solihon no kita balut Yesus kasasarit korong mengodumi ay soko iran sinunod kada ketemu Yesus na solihon masuk takong samuna ko sarot ako dinangaantakan korwon ginaw ilpong sara kada katomo haroy solihon haros ondihon no kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduni ay soko iran sinunod kada kotomo Yesus na solihon haros ondihon no kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko iwan sinunod kada kotomo Yesus na solihon ay soko iwan sinunod kada kotomo Yesus na solihon kada kotomo solihon di Yesus. Kano misisa takod iswang samayang kinarahingan iswang kerajaan surga kasuaban na sabat iti on si kawihay to kano ka gwihay dot bagi sampuro maya iti kay sisan dat sumamayang kasuabon kano si kaw da pangahakan no isambot asingga ako purimanan dahay dat magyampay iswang dat kay sisan dat sumamayang iti pinasambayang dahay iswang karantuan Yesus. Amen. Sanang sabat kumadatid ensanan kau si kau tu mantadet barakat to kinarahingan iati na po nga kano toko dot magyampay pakagud ka sa bandabay no. Ata ko po katimpun da isang panambarasan na bay no. Kakitanan na pati pelajaran nga tok agat na ti pelajaran natin sa ninaro ti bulan 5. Okay? Tukaray to katuhanan Yesus Kristus. Itinadibay na padi nga kaimpunan nga tok yedit agat na purimanan ko. Maha dadi dat ay ya kayo nga asingga ay kapurimanan katarimo hila pelajaran miyampay ginaw da paingukab asa nang nanad papasandat ila pelajaran dat monikid kasuabon ki. Okay. Kasuabon na bay no? Agayata ko dat manahak ko simbar kumad isa paguhatan dahil DM3 tampinay simpul takun. Hinggad minanguhat isiyad pa yung kurang hadi di gulo pa din. Baparang dihit tulun-tulun Israel di gulo po gi
Ay lang ka ginumuli na padilad minedhilad tanak kanaan nga ay baparang sinumangod di itulon-tulon Israel santob na padit awayan tokom sumangod isa na pohot amu to kono alihuan dat sangod dilo gi antakan dit Yosua na di minangigit ti tulon-tulon Israel nga sera dat tinumalig bila di recommended kota Jericho. To kono alihuan ni sarita diri. Mimbulay na di tuhot tat nakatumilad man pagalayay ri tu mesti na numan songodo numan diolo sapo. Subu-subu nagi manu parang nga kinorohingan. Uhupan nga mangku. Jadi paguhatan ako di tampinay simpul takon lang nga kura dila tu hardi baparang. Sedangkan karekat tapo di perjanjian baru lisiho na hat sangad na kayo ka. Lisiho na musuh. Yung kura diri. Tumano dapod ay pagindalanan di tulon Israel. Sira na po mina nakajual Yusuf. Pinadagang git tampinay daw Yusuf. Karikati siya dilad kerajaan Mesir. Gisambot inaborasat nasilin nomor 2 da raja. Yung pangurus sabori tagayo gi. Ay pinawayaan na kinarahingan na sunduan ni Yusuf. Gisambot nakanoy siya ay mentafsir minamarati idinipi di Raja Firaun. Mantad ko ay pinawayaan na sunduan ni siya inapadihit. Sairan po narikot na di mo na laos turo taon nung napay tanamon nga ay susumuni. Karikot na dihit tampinay daw. Minay pamali. Tatakano. Kamhiri na din natutunan di siya na kapag intuto niya lahawa nga di hibolyaw minundalid hila. Nanuan nga di tapak kinayanan dahinggo itulon-tulon Israel. Ang hila na kinasalimpunan, hila nila ginumumu. Raja dami raja berganti, kaganti na dihit. Kangapatay na dihin ako pagulo, Yusuf na ngapatay, raja Firaun na pagulo na patay. Kaganti na di na di kaila di sarita. Irin na di na pa di tulon-tulon Israel nga nasilihamba. Jadi, karikat di zaman Musa, uli na di. Pero di linaid. Mantadit Yusuf, may zaman Musa, guli na di hilatan na kanaan. Sera di ginumuli. Kusong pa to di tanah. Haron na ko soli. Mo tidak mau, terpaksad ahawon. Tu irin pinunuhuan, gumuli ko dilo ka, ahawon di kago. Ina pa dihi kakitanan dati nga, sera ginumuli tulon Israel, haron ay tulon na kasali dahiri, terpaksa numan ahawo, ina pa iralan dat mo nang kiyaw, nga baparang lah. Mimbulay dadi tuhot dati, pura dadi red sogi, ano pa kinarengan, tilib nga, ano pa itangaw di nakasalid diri, soli na dadi tulon Israel. Muro ko, man, pwede nga parango di. Dahon ba dadi tasarom. Sogyo, na po kinarahingan nga, siling ngay, na po itangolun, ay sa nanalo. Kita dati, akon na ko, isa doon na naman, parang nga, santab na po dinawayaan, tokom. Tapaksa naman nila parango. Jadi nakura diri ito parangon.
Iho na po kita lom ako na kailo. Kulom na kuro. Ako na pakaratim na kuro to parangon. Nga ina po kita ko ham suhuan kinarahingan. Iri no. Ay so nang kudira landa suway. Iho nga ako na kailo. Iri no panuhuan. Jadi paingkah akan po kinarahingan iya di no. Haron ang kudat ay so naralanda suway ana milom magalay iradi dit sarota ko. Ana ko di kinarahingan milo podo po ni tangawlo ni di damot na tumali bilo. Teko potuongo ina po dihit tulun Israel nga ana awit ta kita nga atuang di kita di tangawlo iradi dit sarota ko gi. Nga ay tumbayan to ko iri na pinangaturan kinarahingan di mo. Ay iri ni kamandat mystery kadaulo mo. Ina pa ina nurdi aray tanda ti digulo nga panguhupan na kinarahingan ko mga dati nga mystery nuno na pa nga mystery no po. Ori ko tamumusaro. Jadi ilaba parang nga perjanjian lama na po makita na pa dati tok baparang tumod. Korikot perjanjian baru nga lisiho na ako musudo kayo ka. Miya gali di sumimba na kinarahingan kung bala ko insan dat nakamunggot nurid di. Harot ako di sarong perbincangan sekolah sabat kan nuri bo. Nga haradi minaboras at iya tinapom ay mati di konsisten na kinarahingan dat sumimban ni kinarahingan ka. Nga ino pa idahad oratian nga ila na pangaturan kinarahingan. Iyati memang harata sarota ko paingkura nga paingkah kano pa kinarahingan iya na di. Nga napanday simbarat oy anto ko napanday simbar sikula sabat magiwaliwal ta kana sikula sabat ay so nanda simbar anuan nanda lohodid ulangan 2929 no kadilo. Hal-hali pailisok muntok kinarahingan. Dati nga nuno na pohit pinintalang muntok dati lagi tanganak dati gisom sa gigisom. Moy dat iyati na pada nga momonsed ayun sana ni boros hukum Tauratid di. Ulangan 2929. So nang manarol ayat lagi. Jadi ay anto no panda simbar sekolah sabat pasandatan ulat ulangan 2929 iri no po nga dong kinarahingan ka. Ino pa ay landa tim dati no. Hinggay pa ilisok dong kinarahingan. Nga atapat tim matigagi. Jadi nakura to ba parang ilo nga dong kinarahingan taylan nilo bo. Tu isiya san suho gi. Miyagal ko pumonsed kumbal tigad insandat na kawaya elad di kinenan o gumutulanot. Tamumuhaw. Pumonsed patung ka. Kinarahingan san suho mumonsed patung ka tulanot. Santab na pa di ako tukan o masti kokito hindi patung tulanot. Kokito na pa nga alingasan. Nakura di hilad kaluaran 20 tu magadwi mo si patung. Nga kinarahingan ni mga sansuho ki. Sa lagi kinarahingan sansuho paingkura na po nga di siya na taylani dito isiya gihat uyo an dati. Miyagal doho contoh lah taraat ki. Sa kirah dat kangkuham mimpun takod pukul 5 pukul 4.45 kangko. Jadi pukul 3 pukul 3 pangharon no mandat tok paingandad no. Pukul 3 aron it sunong kaswabon kad oposik. Nga naboras ko piyad pukul 4.45. Pukul 5 10 minit ako mimpun tumanod ko na pi. Tu iho nagyamanimpun. Sa kirad pukulan na mo pa mimpun mandad ko no pakasari. Jadi lebih kurang ilo akanta kanilo bo.
ilo pananud tulun-tulun Israel antakan ilo paingka kan ba kinarengan nam iya dino kada ada kumay ti kana po tanudan na dati iya ti timpudan do sebagai pananud kinarengan nga ay say bida dati let kantakan nila tulun Israel paingka kalau beras kinarengan waya sa huyot to kana tanudan to kana dala ki ko itir dit bagi no padatit sebagai tulun nga yun di tidak masuk akal wo ko kitanan miagal kayo Musa ki nakuro tu anak korikot hirit tanak kanaan ina pa'y ailan dati mantad na dit panuhan da kinarahingan dat tuduko iluwatu ka nga Musa bubogo miagala irino pasal adi siya adi nakasuang ka tanak kanaan nga iri naging nga mystery na lobo ina po hit arayan ko palang busit hari na boras di Dr. Juan Panwar bo kasi okay sa kira na pod iati sebagai raja iati mangigit undang-undang negara karikot na pa'y raja ide kasimban na pa'y hukum tu isi agya pa'y ngigit hukum okay? Jadi kinarahingan paingigit ta hukum karikat na pa isiya tanudan ka simbanan ka paing kurang isiya na hukum isiya na himilad manimbandat ay inakonsay mantad sumimban ka amo di siya na Thailand tu isiya na paingigit kumbala kung nakakitan isa ot ay panambarasan dat politik matiditi harati sangulun dat obola tak kopiyo nga kuya rito ng aran la nga na di pulis serikoto hirwalay nga adi siya magakundat man igitad may hilabalay hinggawaran do kayo ka hinggawaran do kayo manangkap do ka haradihit minangulas at nakita ko i-video minangulas kasya nupa di mandawaran dat hirihi ketua pulis isiya na bagay waranid deh ka sa kira ngon dati pagalo ilat dam minamangon nga mantad ko kinahinaan da kinarahingan da hiri isiya na hihukumid deh sumimban ko paing kuro nga isiya na hihukum paing kaaman dati bayan akana po tokom isiya kadagya nga patulis ay tombe na Melbourne kaman na pa nga mystery na labagi pakayon ta kana polat ulangan 2929 dat panimbaro it ako pi orikat mystery na kinarahingan ino pa dati Thailand paingka kana po tanudan no iri no jadi tumbayan ko haroy alasan-alasan da swelo bo it miagal ko papakita kinarahingan da kuasa daw kapaing kuro nga man napahisim bara ani bailo isiya nagya berkuasa ki paingka kan pa siyam iya dinari tanudan na gi samadan nga iya dito kanada bo paingka kan pa kinarengan kada na daharohit nga kadharo painga nakuro gyadi titu iya ti ka miagal ko contoh latan iba ki aribaw miagal ko ilat takanan mati akan it miagal ko hilon po waig inay harasisi harasorod akan ka haro pa ituhat dati nga nakuro gyari tu kaharo po haro pa inga ki may taka na pod it ay sa takanan dati ato ko ongoinsok ato ko stress tumano di lubaras kinarahingan paingka ka na pam iya di no asaro ko dit painsikul hilo vocational delight tahun 96-97 undang-undang kapod asrama
may dewan makan, may belajar, kusain po mesti seluar panjang, baju mesti harokola, boleh makai selipar. Tok kom ay ayah kapok ngay tangulun, ay susah ini sekolah kana, susah ini asrama. Yo na pa ko puri mana mudi kasusahan. Pakai berkolo pakai kasut pakai seluar panjang pakai. Yo dinarit. Sekiranya pod pakai berkolo kan pagi haro pa ginaunod. Kenapa kah? Tidak boleh baju juga bah. Hano pa itu hatu tiadi stress to kana dige. Nyagal ka hari Sabat. Hari Sabat pengka kanga. Tapi boleh begini-gini. Kenapa tidak boleh? Harna pa itu dati kenapa kam irin iati sendiri paparikat hingga ho kedudukan dati di kapurman atau ke oinsok agat. Jadi mantok kan pa misteri na lo ulangan 2929. Inay anda simbar nga mongin sikap na lo bo. Bah tokom ilon padadi nga bagal no. Kasuaban na bay no, nakasuwang takanod ay iso kagut tulan dawago 1 hari bulan 5. Nunuhilan lo, hari pekerja ka bay no. 1 hari bulan 5 bagay. Ayat na padnuman pampahay tit pelajaran dati nga Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Tuluh na pa panambarasan dati nga timpunon di wago. Sairan na pa intangan dati lat ayat tilo nga papakita dat miya galit akapasan iti pelajaran gi. Mana narita di pasalilat nunulo keturunan bolo bo silsila. Isuang paborasat bahasa Melayu nga salah sila. Kau basan no pa dati ino po piapalapal dati nga Kejadian 1 ayat 1. No. Ino pa kasalimpunon nga minamon say kinarahingan dat tawan nagi pamagunan. Apal nga ito kari. Kejadian 1 ayat 1. Sekira na po daharat megal ko penutupan Sabat. Eway menghafal ayat hafalan masing-masing pagyahaw nila Kejadian 1 ayat 1 tu sanong mangpal nga aiso na may paganod Matius 1 ayat 1. Inilah silsila Yesus Kristus. Ay say may pagano to. Ilo na pagya nga gantong. May dat apalo ni dati nunukat kasunsudan nila ayat. Aritan na po Yesus hingga horikotan dati. Ino po hit rikotan dati aritan Yesus nga ihirid sarita di kinasusuan. Kaubasan po nga yun di. Miyagal naman do mintang tako dot ang tayangan-tayangan. Yoho nga amo kuno ko po do mintang tayangan dot papintayangon naging barisan palakon. Isayat juru kamera, isay mongedit. Isay di ko po di mintang hindi hay panarbit. Haro na ngay mangkut pangangkutan, sponsor, papintayangon lagi. Sekira na po video sudah pasti skip to ko. Mila na pom inay hirim magitutumbok ko intangan ki. Ihirid magititimbak, magisisilat hiri. Taro sa rumikat na hiri. Itit kaubasanan dati di hilad mangintang ilot karay ta Yesus ka daw nga iya di. Akurang nakapiyahit
menimpun Matius 1 ayat 1. Nga mantad ko kapag isisan dati dot mo nikid ka suabon iti impunan to ko di tumanod to ka na pala silibos pelajaran dat menjadi murid setiap hari. Impunan di Matius 1 ayat 1. Karai tilot salah silsila. Nakura to iya de. Megal ka magindalan to ko. Lebih pendet it hiking. Jalan kaki. Nunod ako tamod na hiking. May rikot-rikoton ko pamilasuan. Tay ko orahyan naman ng kiambalot. Harat karuhang manaw-panaw. Nutamod ang dati. Sayran po magindalan to ko. Hiking iti nga. Ako yung opagod. Hari ginawad may napinghagak kar. Tadi sumano ko. Apanat na nga hirinan da manasalon na minoy. Nga, siraan po magindalan to ko. Ino po hit moid opurimanan to ko nakapay tindalanon. Nuno na pa'y awayaan dati dihiri tindalanon nga purimunan dati. Kakita kakilaw manaw-panaw. Jadi salah ngon lungay gi. Kada kayo na mamanaw rumikatirikotan. Ikilaw nga. Minta lang ay pumusaran dati. Ay, nakuro may kilaw to. Komandat. Nga na ko lungay itulundat ang akaul ka. Ipegit ang paru nga. May gaintong ki. Sayra na po mintang tako di kilaw. Ipiyay kilaw. Nga. Ay, asunduhin mo tigya. Oh, ludo po mamanaw ki. Miyagaliharo na highway di ladirid di ba? Hari mangkuit. Ino pa'y kilaw. Hari kilaw o nga suwaw ka daw. Kumbahal ko ikaw kita dat misulak mo tigari. Miyagalo dati di ilatam nalun mo. Misulak. Hari angkatan da kilaw numbalan ko na kita dat asal kapiruba nga miyalo. So, tabi aruban yelo. So, kapiruba miyalo. Kulang misaw sarita, mi boboros ko, nunuri. Nga, tiki, dan dapat dia di paingin, tongkum. Ay, di abayan, magambon ni. Magambon ni, di tindalanan nila sa kira na patulun. Kapiruba, mi tabi, magambon. Dahil kapiruba, mikat nila, mi hormat. Kambon, di tindalanan nga. Tokoy, alumisi mo tigati, di. Jadi saya kira megal hiking nga paingkurad ako rimanan dati itindalanon. Santa bupadit iralan dat wayaan dati nga purimonon dati. Ahuyan piang purimonon hitahuyan. Yati ka pa yung matahuyan ka. Saya kira alaso purimonon hitalaso. Saya kira arasaman nga tok yati ka pa yung arasaman dat pirono linaid ko mahino ko nagidid arasaman kago ka. Nuno na pa'y pagindalanan nga purimonon. Sera na po purimanan dati dito di nga megal ko nuno na pa'y akito nga gambaron. Contoh lagi. May nuno di edit to pagindalanan no hiking. Itambalot no hinohim magyampay na ko antakan di nga ay manakaw jumpay ni. Manakaw nampakin ni. Kamu tisyo gi. Koda it. Nurid di. Dia na po tindalanan ni di nga arinanit kopyo. It adimat kopyo riti di ba. Santab na po di harahom. Nano nga minamagambar gi. Jadi pagindalanan dati nga harohit akahos na po. Haribotahus kadiwon. Akahus na po harohit ay mingintong-intong gohing-gohinggo mamanaw na po. Harohit nuno na po nga kita. Intangan nuno. Akan po di danda tumagihumbong akaladi. Nuno na pa yung bida-bida do kita pa yung suswayam. Ang autos ngay.
Iya lo nadala kapasian nila bo. Iswang kapasian rohani nga iya di ta kanada. Saya kawaya da pagumbalan nga purimon ni pagumbalan tok iya ti kape pamakawon pagumbalan gitu. Saya sumakit purimon ni sumakit tok iya ti kape sumakit. Saya kapuriman na barakat kinarhingan purimon ni kadoy barakat. Irin nandad purimanan ta kandala kapasian dat. Iya ti kape pamakapasian ka. Paing ka nagikadaod imakan. Paing kura ka kumakan. Harahopo do menu. Tiki doon po hopod. Gunung Kinabalu. Makan nando nga. Oy. Tokoy. Nakumbala ko nagi. Sira no po makan nga. Tarayso o nirapawon. Takano. Kumuiso. Balatong. Kaan pa balatong. Niyan kay takano sa Korean. Ay balatong. Mo'y nakagudit. Bintarong. Makaan lagi bintarong. Ay bintarong. Mo ngay nakagudit. Nunuhila. Pabuli kahit akon ka vegetarian. Tantalo manok. Masak sauce. Pero talo na di. Kumaapat. Nanas masak kari. Wah. Kumulimo. Nuno po. Mangga campur ikan masin. Iya di napapangangakan nga purimanan ki. Soro piagalan no di iso. Manuhit insan-insan. Hingga ilobid purimanan. Akan pa di balatong tok iya ti kape pamak purimanan na balatong ka. Ngo na bintarong bintarong masak nuno. Numan lugo oy tok pinagando limaw tokoy. Sareso isa na pa nga purimanan. Nga mano pa insan-insan na timungan orolot. Hari makuy tanakal milo nga porolotan iritakan nun. Ando iso ilad koswangin dilatinan magiagali ka. Nga may opurimanan ko piyom. Sorry iso bagyagi. Paro na opurimanan ko piyo. Iya tinig ka daw ti kapasian dati nga mantad ko montaray sa purimanan dati opurimanan. Purimanan ni kapasian. To karo di puasa. Makan sahur nih bo. Paingkurahin dahit. Hingga dako karahian dat tambalut temononorita. Jadi mantadat mintong tayangan di tenu. Kosuang takana di pasalo makan. Kosuang takana di pasalat. Kombalutan menemboros. Saya na pod. Harus sanggulun hitid dahad. Amo na anda dan menarita mo. Sera na po menarita ge. Iya nga iti di sa gulunan nga no saritan. Ako kanda dat nakura. Detail tamod. Nga sera da detail tamod di pananarita. Ako nagimad aratian kapyo ge. Miagal ko pamanaw kun mo tidit. Kasado ko nga. Kasado ako, kahaba ako, ingkakat ako, intangay ko kagoy kinasaduan ko. Iyo, piyadi nga saritaon nga. Kasado, kagalam, ingkakat, kaili. Bagal na po, kasado, kagalam, kano po matudagi ko. Saritaon nga, irinig ko mo do, asarisid. Asarisid na mo narita. Ato kay anda dantir, di nga, mantad ko, kinasarisido di sarita siya. Oratian na dito mo dati paing kukurahit. Kinindalanan dit iralan da saritan naman di siya palambuso. Jadi sa ninaro ti bulan 5 ino pa dihi imbulayan dati nga paing kukuran ang kugya kamundat salah sila Yesus Kristus sendiri.
salah sila ay itinupot rohyan ako kagum mangimbula iti kamunda salah sila iti ni ko basanan dati tongo dusun-dusun halip yan magisusuwayot ay kaya nang dati magisusuway adat nga kaubasan na pod iswanggot pertunangan iti na po salah sila nga embulayan paingkurad ako katurunan noon sa'y salah sila katurunan da kayo iswang nga kaluarga dahay sandiri nga bobos-bobos ang gisom na bolyaw o manangaki mo inapandadit ipiro-piro kang pinayan nga aralaw mo di nga ano di opudan mo narita nga antakan no mo ti mitunang tok okad nga imoti okad nga yati nga ikumbala korong umharo nundo himagakundot koilo di sarita iri nundo mangimbulay nundo katutukan makisogit makisagit na katutukan harin makisagit to manok harin makisagit to kambing makisagit to karabaw iri katutukan kadang-kadang indad ay ngon imbulay ko piyan sera mo molaw to kadharo mitunang nga ilagon nga indad kada to ko po pongoyo isi to bas makisagit ka suway mo tidat itino pa kamo na makisagit nga miyagali dit magitungkus-tungkus bo man tadilay haro no hi oba sa makiano gisa mo generasi dondo nga haro na pa itumungkus at isiyo no di tinumungkus si kuo tok ujung-ujung gat di po ninda himikawin lagi ati no pa may pangimbulad dit kamano pa yung pinanim hingga di muhup to ko kayo muhupot mambayar sagit may na pamurado ko wakan nga ay ino po hi katumbayan dati mantad ko kasilapan ni dati sandiri mo ato ko onaurus iti kamayandot pag yung pinayan naurus silat salah sila gisambot ati magyang pinay nga kapag ikukuntik kauro na panday sinta minto tunan da malahing ato kum iati nga ipamaditi ka paingkuro na diti nakagirot tadi ginawa ay mau tidak mau turu pia karabaw nga maano pa pasanda tayo tu nakuro na di sinta na di milom itong kiyad ka isay na ko nakumbal tiya di nakumbal ako na tiya di kada na pagagama ay pikawinan na tok amahal pikawinan na turu tinan karabaw kumuno po nga nadadi apatut pagagamaan na ko pikaruhangan na tiya di ko piyat kinamahalo jadi montaki basa makisagit tok yoko matindong haratanganak hari tanganak do kayo haro manangaki sigagay hari mambalas-balas kada po kumawin pala tanakis yo man kuy haro no po nga ikantakan do tiyan di bo nga ay anaro hikagulat topi ko pasalot sagit mo na gitlo bo haro na ko sagit ta isu ang kitab pengkuro haro nga man to kayong bulay kago lagi bagal pod ay nimbulay na ino pa itamodan ko minamaray tila nga pasalila sala sila haran po pitunangan tokom ilo na sala sila at saan tumod koriko tenad kumoiso perkenalan ka kumoduo papoilan mo tujuan kumotalo bincangan borian o nga balanja paingkuro umaapat
adat istiadat oroitan dolo adat istiadat mimbulay nalo piyong pinayan tok hila talay demo merunding ki nga haran pa dadi let salah sila dati santob dati iti tonga dusun hara salah sila tok paingkuro dia salah sila miuhat-uhat badi mikakawan nu dia salah sila paingka doho paingka oh ate ontok iti ka nga mantad aiso iti no kalamahan dati tonga dusun ngeti bo aiso ila salah sila ngono po din ikut Alkitab harus salah sila ihati dusun aiso salah sila ada di katanud jadi santob di milo yo kayo hit harohot pasunduran dat mengusaha iti salah sila oman dia nga ihon pun aku kopud itu terus terang kapit ako pudet ay momon sila salah sila bohi isay budi ko pudo piro na dili na ngon budi ngay ungku do it di gulo pa ngay gi nga haran lagi manda ay sala datan udan to ko lah jadi mantad ko ay mintong ko video paingkan lagi pagindalanan no koposyon paingkan lagi pasalomakan oray tani lo pitunangan popakita ngay iti no pagkoposyon dati nga harohot langkah demi langkah iswang dat salah sila kadaw nga yun di isay ko pagulo kumoduo kumotalo ila nila kamanda salah sila hila salah sila iswang na kaposyon nga harohi iswang kaposyon dati berkeluarga salah sila cerita kehidupan nga harohi pengkura ralandot ay kaposyon do kayo iswang na keluarga mungkin dat haro masalah iri ni salah sila kehidupan ni kadawri kawaya to kanad ay itangopait salah sila kehidupan no iri haron na nga it kadang-kadang tumugod to kono salah sila kehidupan anta kanidi tumugod salah sila kehidupan pertama nuno mungkin dah harohot no kadilo masalah salah sila kehidupan kumoduo tumugod kumotalu kepahitan kumaapat ko puriman dit o nga sanong kumolimo salah sila kehidupan o ngomis kapasyan dati nga hari salah sila jadi dati puriman nun to kanala salah sila kehidupan ngay kapuriman to kad aing garit iti ni salah sila kaing garitan jam 5 salah sila kehidupan kiki armin susuab jadi iti kay sisan datid kasuabon iso na salah sila kehidupan to kati yun paintatap na dara jam 5 salah sila kehidupan kapag yampay iswang dat kiki armin susuabo dusun bayno hari sabat salah sila kehidupan jam iati semua dia may sambayang kumano pom tako po ayla nunu salah sila kehidupan no pati lombus di aruban dati harohi miagang ko milo dati tomodon i dirancang nga haron nagiti salah sila kehidupan dati misteri itan polo misteri harohi minan na kasyo antakan pwede nga sekolah sabatiri bo iho pemimpin perbincangan nunu jadi ti misteri kang kuminuhat nga apo ga ti matigas yung mana ako pendapat iho nga ako nagi karate dot ay ngayon ako na rumah sakit di gulom misteri kan misteri kagad dit harapi surung dia tawayo ka misteri kan oritan na ti misteri nga tumiaso pa itangolun isay mundoro nga suwon nga sumaliwan kasyo
tahu-tahu ino pa kondisi misteri nga it X-ray. X-ray ka. X-ray ka nga sumaliwan ganda tangawlon di mo. Iri kondisi misteri. Misteri kamu tisyo nga sumaliwan nga ino patangawlon. Kumaindat obuli na kanta ti kamano misteri kang kuda kasyo. Misteri kan pa siya nga it X-ray. Jadi mila nagi komandat misteri kan mga tumias nga ina patangawlon ti itaailan bagi. Jadi iswang dat kapasyan dati nga agumo na ti misteri kehidupan. Iswang nga salah sila pagindalanan na kapasyan dati mo ni kita daw nga haran na pati misteri iswang nga salah sila kapasyan dati. Oke, jadi aimbulayan di dati dahiti tumano dilet salah sila Yesus Kristus. Naray dat iti napot umur pamagunan dat gisambo doon do nga nakarikot na lebih 6,000 tahun. Tumano da perkiraan da tulun itinapot kinarikatan ni Yesus sendiri nga sudah lebih 2,000 tahun. Aku di tepat 2021 tahun na gitu. Ay perlu hidid kajian datar alam ilo giman kuno po lebih 2,000 lah. Lebih 2,000. Kaman na po nga ino pa itulun da sang impasi. Mantad kinasalimpunan pamagunan nga lebih kurang 4,000 tahun yang lalu. Campur di dati lebih 2,000, lebih 6,000 tahun to kono. Itu pemagunan. Seninarud lebih kurang got 4,000 tahun. Ino pa itulun-tulun na sang impasi nga mandadandad mamurimon dat pa yung kukura ti kapasyan dat miyagali ay sa pangharapan. Nga ailan dati sera na pod na susu Yesus sendiri harah na dihat sinar baru binabangga wagu kapasindo wagu ipaing harad itangulun nga ihati na ti dondo kamayan dat labi na 2,000 tahun to ko dat nakatalib mantadi kinarikatan Yesus sendiri. Secara pribadi kapuriman ako auntong ikadaw na nasusud i zaman da timpu da dondo. Da intangan no po dati itinapot timpu dati da dondo nga miyagali di haro no kauntungan boy nakuro yati no poti nga nasusutokan i zaman modern piagalan to kono pa di laid tok baparang no paingka ngonto kono po intang gulyo ilo kapasian dat tangulun di laid puji Tuhan ka kun nasusu ako timpu dondo nasusu kono po zaman no boleh jadi iati ngay, naginangarulun, inang apatay. Nasusuhta ka zaman di Lot, Abraham, boleh jadi iati ngay, nagitinutudan dahil Sodom dan Gomora. Nga mantad ko, hinoh tako da timpu dondo. Ko kita tako mpengkuro karalanan dat kapasyon, salah sila da kapasyon dari segi rohani. Iati na padi nga, kano toko dat memilih dah hingga hiralan dat tanu dan dati. Jadi kada dati may talibay la kamayan dat salah sila. Tu intangan pom ilo no asas ika salimpunan. O kono ko iti kinarikatan Yesus sendiri iti pia salah sila da kapasian dati. Kauludan nila kapasian dati nga ataliban na pot ang isa dua nga nando kapag puti sarita jadi kaswaban na bay no nimpunan na dilat
inilah silsilah Yesus Kristus. Nakita dati paingkuran ako kepentingan nila silsilah. Papakita iswang nakapasyan dati nga haro iti silsilah kapasyan di. May dat nuno na pahit abantalan dati it awayan dati nga iti na pa silsilah kapasyan, silsilah perjalanan hidup rohani dati nga painsamok kasari ta kada di Yesus. Paingkura ha kasunsudan nila silsilah Yesus Kristus miyampay ta kakagud kasuaban dat suab. Jadi tada dabay no montakit pahingukab pag gereja ihati nga pahinguk buli bagi pahingukab gereja dabay no nga piradi separuh jemaat no it abuli 50% ka. Selamat mengikuti kebaktian kumadatid iswang dot perbaktian na sawat tabay no. Kada dati lihuay kasuaban na suab kapag yampay ta kakago. Jadi mantada kalimpupusan itihom miyampay ta kakago di Kaonsikahan Production kinarahingan kasari sandihon dati sera na magindalan ta kod iswang dat silsilah kehidupan dati, silsilah rohani dati kinarahingan kasari na sandihon dati. Magisusuay patapurimanan Tawili mo Dataw sinuwalan Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nong kitang balut Yesus kasasarit korong memori Ay soko iran Sinunod kadang ketonggo Yesus na sondihon Kanong misis ato kadiswang samaya kinarahingan isang karajang sorga kasuaban sa batiti insan pod on si kawiyahay mantadat pangahakan no dadamot dahay magyampay iswang panambarasan namin suswag di bayna nasalimpunan dahay iti panambarasan maya di paingkuran ako at silsila ni kaaralan kapasyon nagi keluarga ni Yesus sendiri. Naratian nagi dahay di tanaw di bayno suaban diti dat iswang pagindalanan rohani kapasyan rohani dahay nga haran nagi ti kamon dat silsila na kapasyon hingga dat mina gangat kumadahay do paingkuran na pohot pagindalanan rohani kapasyon dahay manikita daw nga ilo na hit manda dahay purimono sera da opurimanan dahay nga hirin na kanoy hay da mamarayaw di ngaranno may dadat lobi pansamok ihay da rumah kong kumadya magumo kabalik kahangan dat silsilah da kapasyan dahay nga manta da pangupano pansana na pari nga ano dahay dat munabuang miyampay da ginaw di ogirat da tumano diya tumain had agumo pohon pagindalanon da kapasyon silsilah kapasyon di awayan hay patilambos nga ako ihay may da patilambos kasari hay dat ogirat sumon di kasari kumadya
Ampunan tayo sa nando sa dahay, tinasambayang dahay, iso ngaran ni Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dot kinapagyampayan dati di kasuabon ni Bayno, kopi ruba tako dot kasuabon na suwab, asanong tadaw sabat, asanong magindalan dot kabaktian, tadaw sabat ni Bayno. Ino ko po.